Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba siporo cyane cyane yakoze subscribe kuri Arena Sport News. Uyu munsi rongo bisanga tugiye kurebera hamwe amakuru atandukanye ari kuvuga muri equipe ya Chelsea ndetse na equipe ya Brighton. Na ama equipe yombi ari buze kuza kuba ahura ku munsi wa 25 wa shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni equipe ya Chelsea iri ku mwanya wa kane mu gihe equipe ya Brighton iri ku mwanya wa 10. Na ama equipe aheruka guhura mu cyumweru gishize aho equipe ya Brighton yatsindaga equipe ya Chelsea yitsinze ibitego bibiri ku gitego kimwe. Nama equipe ya Chelsea iherereye ku mwanya wa kane n'amanota 43 mu gihe equipe ya Brighton iri ku mwanya wa 10 n'amanota 38. Nama equipe ari buze kuza kubahangana mu gihe abakinnyi babo benshi batandukanye basa nkaho bagiye bafite ibibazo bitandukanye bigendanye n'imvune ziri kubarizwa muri ama equipe yombi. Ni equipe ya Chelsea ifite ubusatirizi biyobowe n'umukinnyi witwa Cole Palmer akaba afite ibitego bigera muri 14. Ni mu gihe uwitwa Welbeck wavuye muri equipe ya Manchester United akaba ari ufite ibitego 6, akaba afite ndetse na assist 2 mu gihe uwitwa Cole Palmer afite assist zigera muri 6. Nama equipe yombi aheruka guhura mu gihe equipe ya Brighton yabasha gutsinda equipe ya Chelsea. Muri rusange rero equipe ya Chelsea mu mikino yose yahuye na Brighton yabashe gutsinda imikino 11. Ni mu gihe equipe ya Brighton yabashe gutsindamo imikino 4 banganyamo imikino 5. Hanyuma rero hakaba hateganijwe yuko hashobora kuba haza kuza kubanzamo abakinnyi bakurikira. Nta gihindutse rero muri equipe ya Chelsea iraza kuza kuba yatekerwa n'umuntu witwa Nkunku mu gihe witwa Jackson yabashe kuba afite ibibazo by'imvune bitandukanye ndetse ashobora kuza kuba agaruka atinze. Na Christopher Nkunku rero kuba ashobora kuba yakwigaragaza tukaza kuza kuba tumubona mu kibuga. Ese koko araza kuza kuba atanga ikihe kinyuranyo mu gihe uwitwa Jackson amaze igihe kirekire cyane yaramwicaje. Ku 10 rero nk'ibisanzwe ni Cole Palmer araza kuza kuba ahari rwose nta kibazo na kimwe gihari. Uwitwa Madueke arahari araza kuza kuba akina ku ruhande rw'iburyo. Uwitwa Jordan Sancho araza kuza kuba akina nawe. Caicedo arahari araza kuza kuba akina mu gihe uwitwa Fernandes aza kuza kuba afatanya na Caicedo mo hagati aho ngaho. Kukurera arahari. Colwill araza kuza kuba akina mu mutima wa defense ndetse afatanyije na Toussaint Adarabio. Ni mu gihe uwitwa Reece James aza kuza kuba akina kuri kabiri nk'ibisanzwe rero. Nyuma uwitwa umunyezamu witwa Johnson akaza kuza kuba ari mu kibuga asimbura umuzamu wari usanzwe. Ni mu gihe equipe ya Brighton Wanderers iza kuza kuba ikinisha mitoma ku ruhande rumwe. Hanyuma uwitwa Bareba akaza kuba akina ku rundi ruhande. Ruta akaza kuba akina mo hagati aho ngaho yataka ahereza imipira uwitwa Welbeck. Ni mu gihe Minta nawe aza kuza kuba ari ku rundi ruhande. Vertman kuri kabiri. Uwitwa Van Heck kuri defense afatanyije na Webster. Lamptey nyuma yo kuva muri equipe ya Chelsea nawe akaza kuza kuba aboneka akina ku ruhande rw'ibumoso. Hanyuma rero tugiye mu bigendanye n'imvune uwitwa Gabriel Sironia n'ubundi nubwo amaze igihe kinini atabasha kuba yagera mu kibuga cya Chelsea. Umunyezamu waje aturuka sinibuka neza ariko ndibaza yaje afite ikibazo cy'imvune cy'urutoki. Witwa Benoit Badiashile afite imvune. Witwa Fofana afite ikibazo cy'imvune nawe ushobora kugaruka mu kwezi kwa 3. Ravia ashobora kuza mu kwezi kwa 4. Ni mu gihe uwitwa Nicolas Jackson nawe afite ikibazo ashobora kuza mu kwezi kwa 4. Ni mu gihe uwitwa Marc Guiu nawe ashobora kuza kuba agaruka mu kwezi kwa 3. Hanyuma uwitwa David Datro Fofana nyuma yo kugaruka nawe avuye mu ntizanyo aza kugira ibibazo by'imvune nawe bigaragara yuko nawe ashobora kuza kuba agaruka cyangwa se nko ku mukino ukurikiraho cyangwa byaba ngombwa akaba ashobora kuba yakwitabazwa. Ni mu gihe abandi bakinnyi twavuga ngo basa nkaho bakomeye muri equipe ya Brighton witwa James Milner umukinnyi w'umudefenseur mwiza cyane nawe afite ibibazo by'imvune ntago ahari ashobora kugaruka mu kwezi kwa 2 wenda kurangira. Witwa Lewis Dunk nawe nuko nguko afite ibibazo by'imvune ari doubtful anytime nashobora kuba yagaruka mu kibuga. Witwa Jenson Steele nawe nuko. Matthew Whiff nuko nguko. Kadioglu nuko. Igor nabo bafite ibibazo by'imvune. Ubwo rero no kuvuga ngo turaza kuza kuba dukurikirana umukino uri buze kuza kuba kuri uyu mugoroba tureba ya equipe se araza kuza kuba yitwara gute se nyuma yuko equipe ya Brighton ibashiye kuba yatsinda equipe ya Chelsea umukino wari wabanje biraza kuza kuba birangira bite. Ese Chelsea iraza kuza kuba itsinda umukino wayo hanyuma ize kuza kuba ikomeza yegera imbere cyane yuko ubona yuko ama equipe bari imbere asa nkaho yamaze kubasiga cyane.
no kuvuga ngo ubungubu no gushakisha umwanya uzabajyana muri Champions League byibuze umwaka utaha. Ubwo rero no kuza kuba dutegereza tukareba se umukino urarangira gute, se uwitwa Enzo Maresca nyuma yuko abashije kuba atangira shampiyona neza, convincing abantu batandukanye abereka ko ashobora kuba yaba n'umukontenda ku gikombe, biraza kuba birangira bite. Reece James nyuma yuko agaragaje akabazo k'imvune nanone, se araza kuba yitwara gute? Ni ibintu tugomba gutegereza tukareba uko byaza kuba birangira. Hanyuma rero ndagushimiye subscribe kuri Arena Sport News. Makuru nk'aya ngaya agomba kujya abageraho 5 kuri 5. Sawa rero guys, turi kumwe anytime nyuma yuko turuze kuba tureba resulta ziribuze kuba ziboneka muri equipe yacu. Kora subscribe rero, utarakora subscribe kugira ngo anytime amakuru nk'aya ngaya ajya basha kuba akugeraho ku gihe. Mu kanya turaza kuba turebera hamwe amakuru ari kuva muri equipe ya Arsenal ndetse na equipe biribuze kuba bikina nayo muri ejo ku munsi wa 6. Sawa rero, ciao guys, thanks a lot.